Yeah. Ngibingelela. Sekunesikhathi yazi ngihlose ukwenza le video. Kodwa nokuqhamuka lokho. Amanzi. Phansi kwalesihloko seyithunywa siyawathola amanzi. Amanzi ayini? Avelaphi? Enziwa yini ukuthi atholakale yonke into ekhona ephilayo? So siqala ekutheni amanzi, metsi, mitsu, mishu, meshu, madi. Okuthusayo kakhulukazi ukuthi uthola ukuthi kuze zonke izizwe kunanomsindwana othi nzi masikhuluma ngamanzi. Kube khona umsindo futhi othi ma, me, mama, mame, me, ma, uhambisana namanzi futhi. Yeah, khumbula ukuthi mawuzalwe lapha uphuma emanzini kanyoko. So ma, me, tsi, manzi. Lo msindo futhi phela ukuthi uhambisana nokuma. Ngama, ngema, ukuma. Uchaza uthini? So manana amanzi engakukela kona nje ukuthi awasiwona wala emhlabeni. Amanzi afika emhlabeni njalo mase kuzoqalwa isigaba esisha. Ngakuthini nje kuwe? Amanzi isilwane esithile engasisona salomhlaba. Lesi silwane sihamba yonke i-universe. Njengoba samelana asezodlulela kwenye indawo futhi. Seke ngakubona lokho, angazi ukuthi kuzokwenzeka nini kepha amanzi azosuka kumhlaba ahambe. Aphindelela avelela khona. Ngoba uthola ukuthi ngale kwendalo kwe-universe, kwama-universe yonke nje kukhona isikhathi. Ngale kwesikhathi khona into ecishe ifana namanzi. Ngathi mangibuka lokhu ngangakconnecta namanzi ngiseqaleni because ngangakhanyisela ukuthi kahle lento yamanzi akusiyonela. Umsebenzi wamanzi yini? Amanzi afana lento esihlezi siphethe sithi ama-memory card, hard drive. Amanzi asebenza ukuthi azogcina yonke imemory lapho kule planet esokukhona. So njengoba la emhlabeni yonke experiences sibe khona emhlabeni amanzi ayiphethe. Bayazi-ke basebenza ngamanzi mawukuthi basebenza ngempela ngamandla abo ukuthi uyokuthi uthinta amanzi kakhulukazi olwandle uthi akuthile nje mhlawumbe ebusweni amanzi noma uwezithinta ngobhozo uthola ukuthi kwesinye isikhathi uthinta amanzi amadala phethe imkhumbulo sakudala bese la emqondweni wakho kubuye i-memory ubonayo na uthi yazi ngangekho la. Yakhumbula my first experience la ngiqala ibone lento khona engangibageza elwandle and mangibuya khona ngiyabuka ukuthi ngikubonakaliswa lokhu umbono lo umbona nje bangihleli nje kanje ukuthi ngiyabuka ukuthi kuyadlala la
with consciousness. Abelungu bathi vision. You must have visions. So ngiyabuka la engathi ngihamba ngisuka phansi enhlabathini. Yabo like a panoramic, like i-camera le ephatha ama-drones manje mayisuka la like I was ngathi ngiyi-drone kanti kushuthi ngilandela ikhona i-droplet yamanzi engilandela lapho ekushuthi enginikeze le ethe mangithinta yedlulisela le memory. So isuke khuphuke ngiyabona ngeqa intaba ngibuka phansi intaba la hlangane namafu amanye sengiphakathi kwamafu la kube amafu ahamba isikhathi eside azehlangana abemnyama phinde futhi ngiyehla ngiyabona sengiyehla la ngidroplet ngiyabuka and ngihamba phezu kweChina lapha ngalesi sikhathi kuse before nje kufike le genge le kusenama emperors eChina. I think it was a king, Qin dynasty, I'm not sure, but ngiyabuka la lemizi yaseChina, ngibuka labantu baseChina engabazi, and ngiyabona ukuthi this is a different time. I can tell, oh la, this was long time ago in China. And I mean ngibona la emgaqweni labantu bahle bayenyuka la, and I'm like angaze ngibe seChina kodwa ngabona oh ma Chinese la ufaka amagoda la. I think you get an idea ma ungafundi mhlambe i-history yaseChina manje ubona i-setup ababephila ngayo. So kwangihlaba umxhelo lokho ngizange ngiphinde ngakhohlwa ukuthi hawo lamanzi kanti ayakwazi ukutransfer i-memory kuwena. So la phoke kulabo abasenza amanzi kumele understand lokho ukuthi amanzi akunikeza ilokhuzana i-memory. Ingakho kubalekile ukuthi usenze amanzi aclean. Ngesikhathi esiningi amanzi edungekile asuke ethwele inhlabathi nenhlabathi ne-memory yayo isuke wahlilisela emanzini, kuba khona leyo nto le. So njalo. So there's a purpose yamanzi. Amanzi afika emhlabeni, afika elwaneni, yabona njengokuwena ngaphakathi nenqwaba yamanzi. La manzi lawa collector ingakho yakho uzothola ukuthi ubuchopho bakho bukhandwe amanzi kakhulu. Ane ability yokuthatha i-memory ayigcine. Engibuke la ukuthi khona ama-scientists lawa abathakathi, they are doing research okutheni how they can use amanzi to store memory, because they realized ukuthi amanzi ayakwazi ukubamba memory. But manje inkinga ukuthi-ke how do they manipulate amanzi ukuthi akwenze in a way abazokwazi ukuba capture-ish. So amanzi-ke lawo, so yonke into ekhona ingakho ngithi yonke into ekhona emhlabeni esazoba khona ikakhulukazi ezokuhlela kwe-memory, abantu bamanzi ifangabe bayakwazi ukusibona lezo zinto lezo. Okay. So they come into a planet, they get into everything. Yonke into izilwane, izihlahla, hlala amanzi, and they collect that memory and then they go back. It's as if sihlala program of some kind. Yabo. Now, what I do not know ukuthi lesisilwane lesisamanzi masisihamba sizohamba sibuyele kuphi kubani ufike kwenze kweni lapha, because mina into engayibona laphana yebo ngafika kule ndawo, but
lo engamfica laphana sakhuluma, but angivumelekanga ukuthi-ke uyabona bayazi abantu abanamandla ukuthi sometimes uyahamba ufika endaweni ufuna ukukhuluma into ethile, utshela into ethile, bese kuthiwa cha uzongayikhumbula until isikhathi sivume ukuthi okay sekuyisikhathi sokuthi ukhumbule ukuthi kwakuthiwani lapha. But uyakhumbula yonke into, uyakhumbula ngisho ukuthi wawuboneni ubani, yonke into ibe crystal clear except ukuthi kuxoxe kwathiwani. Kuba ngathi nje khona nje ngizocima la i-audio yabo. So that's the power of ukuya endaweni ezikamoya. Kunama-rules akhona, into ayenziwa ngesikhathi sakhona singakashayi. Now amanzi-ke ngiwabonile esukuma ehambe ushiye umhlaba ngemuva, into nje ekhona leyo. Ngiwabonile futhi phambi kokuba lokho ngeke ngawabona futhi imfula nemfudlana yonke nelwandle konke kuphenduka kuba bofu kube igazi. Futhi ungaseli igazi lelo kudlala igazi langempela. Ngabuka ukuthi abantu bayosangana ngendlela esimanga befuna ukuphuza ngoba ayothi angaphenduka igazi, i-response yayo wonke umuntu okhona emhlabeni bawuvela boma, and i-panic eyoba khona iyoba buhlungu.